secondary education pen Karbi subject upon MIL ke Palokon. Karbi District Congress Committee asai hamlong NSUI atun pen berangkai amai kangi. Foreign along liamen pen competition datang ke alam kinarang la jurunela. Kardom Karbi sabirta dhanbang lili arun lekte non birtang ton pen arjikta. Karbi Anglong Autonomous Council along CEM Tuliram Ronghang pen Karbi Language Development Board a chairman Longsing Teron aphan kepek pen Karbi Anglong arat aphan isi thedung apur ke mo ke paman. Karbi Anglong Autonomous Council arta trok ke brasir kep an pleng tanglo sitami la anajak kiding pen Karbi subject MIL ke palong jia phan ke odun thip abang kavidet ajok aningkan dam bomlo sitami nona por Longsing Teron aphan Karbi Anglong Autonomous Council CEM Tuliram Ronghang ki japon along KLDB chairman ang hoy kipek pen isi kemesen ang tek nang klanglo kibang jisuri hini re engkoi rai sianing kan pen ke class 9 mate sirkep ang deng kecharlia tum Karbi alam mate Karbi subject MIL pen tok dun longpo Karbi Anglong District Congress Committee asai hemalong pini NSUI ahin pen Assam BJP Kisan Morcha Dunmei Phu Satya Ranjan Bora alama puthak pherangkia mai ke pha Labang so amai long NSUI Karbi Anglong District amai pu so phaterang Dunmei Phu Masuk Ahmed lapen kong chunbang Thomas Hanse tumpen kepaklang pon ke Satya Ranjan Bora aphan Karbi Anglong pewanglong le pusi pangdak lapen Karbi Anglong adi Deputy Commissioner aphan tapin pualok pajirpon etlo pusi pachini Satya Ranjan Bora alang li pinang anamaya long khai lapen thoromalam pethepit lasot hesi alang liphan Karbi Anglong pewanglong le athe Karbi Anglong ke aprang penta insam jin adim lapen khai lapen thoromalam chipu pepin pen insam jin si dobom la pot si NSUI hin pen khamke padodunlo mo Satya Ranjan Bora wang polote mai padolipo lapen alang li thorom lapen khai alam peklang kang lipo lasonsi mo suluk sudak kavidet jiaphan NSUI hin pen pangdak pono lapen tu alang li jong si wang bor idet pusitami NSUI hin pen mayalong tinta chisong dunji pusi pachini bangni tum si dono nelo athen tum da Karbi Anglong ke aprang ben dan tum PC do ako PC dolong bomang ako non alang tum kopiala non kaning je thuke alang tum BJP tum ame thaning je lo je penenang ji CA junang ji Bangladeshi Hindu Bangladeshi wanang ji dag Assam lo ona ben se alang tum ke wan ji eme thang Assam long ne tum peni jongsi Sakuri penceng business penceng tum chokle mudi chodam mudi potang de tum kewain kona pen ako non tum la swala muni pen ako non bang tum muslim tum si target dipo se muslim tum target long ko nang tum se muslim tum benda aprang re cepajir pon se lo cepajir pode pen apya kono no tum si target la son lo potang de muni tum ananda nang target de bola ako non nang tum dame rajara nang kinon Karbi Anglong dipo se nang target tum da Karbi Anglong ke aprang benda lama awe ajara de pen non alang wang ko ithi thini alam ningje laso ithi thini alam kaning je mama mama ka aning ro dam bitat hai la ben kachbong sing chek dokok lo potang alang ring chen hai ma salam la sinon itum bang ke nitum pini DC long da download DC pandan itum mengonta malong chipidam de pen aphi itum ke non losong si kema thalo jong de mo alang ke wang chira ko Karbi Anglong long jong si nane nana pena jong si case pada communal case dokok potang ke la ke alang dong si dai chen Karbi Anglong Autonomous Council pen ke pangkret dunwe ajok forlen along le alam kinananda jurunela Karbi Anglong arlo chuto lengri along idon ki boydet ahem tunaphan inut ARO saikam along mondor ki klema bang puren singkro aning angthin chipahenosi long ki kiling pukiduk pik ahem tunaphan chongthui chobai damsi along le ahem pu tumaphan lam thei the natta arju jepin pen amithanga supo riso pro men pen long le pata salam detlo halaki duk hektik ahem tunatum kilong nang ja compensation atangka ke mondo rensing crew chirai pidetlo lasona pora hut inut kiduk det long ki kiling abang laso tangka kilong jiaphan chuningri apong lo sita mondo rensing crew ang thin jipathesi laso tangka chirai det lopusi long ki kiling ahematum hemisi pen pherang keng no nang pachini don mondol rensing crew mondol asopolo thori sutro ke kwan onde tangka thabela tangka ke ni tumhana pi ke krit rock we te nang tum hala tum pen pu gagos pen tok jira lodoma potas lamo pula
Patta salam mahut kinil tum aja dalam tawe. Sita nil tum la poisa alam tala kitok tawe thang tawe inghu pensi. Kici cak alam cak. Tenon ke nang tum la so tangka puthak pilop pi ke. Nil tum ke la ke cak ateng le nang pia sonte pulo nil tum bang. Alang lam cak ateng le nang pia sonte nil tum la anta cok. Nang limen nang ga. Nil men hai. Junain kipi. Nang ke de. Ya mi hem solmen ga. Long pikili. Long. Karbi Anglong Autonomous Council CEM Dream Project pu isi mesen na scheme CEM Tuliram Ronghang pen inkoira trok MEC constituency aphan pachitang ponlo. Karbi Anglong Autonomous Council ki parlo inkoira trok MEC constituency aphan Assam government pen a constituency 3 along mini stadium ki kim ji aphan sikakuti kep atangka panong si kim rang ponlo. Lason si bitung ring thama constituency pen chenglok Prekjama constituency along an kitang po saidelo. Sida min non anta lang pher MSC constituency ki parlo bukolia rong supia long kikim kirangki non anta phan kep an claim tot amat ton kok. তো যেনেকা ধৰণত কৰিব লাগে যেনে ধৰণৰ ৰডবোৰ বা যেনে ধৰণৰ প্ৰজেক্টবোৰ যেনেকা ধৰণত আমি হেতু ক্ষেত্ৰত বহুতে আমি গফিলিটি দেখিছো আমি দাবী উত্থাপন কৰিব বিচাৰো অটোনমাস কাউন্সিল কৰ্তৃপক্ষক ইমিডিয়েটলি যাতে সেই প্ৰজেক্টটো আৰু এই প্ৰজেক্টটো যেহেতু আৰু এবছৰৰ নিৰ্মাণ হৈ নুঠিব বুলি আমি আশা কৰো কাৰণ সেইকাৰণে আমি ক'ব বিচাৰো অটোনমাস কাউন্সিলে এটো ইমিডিয়েটলি ভালদৰে যাতে নিৰ্মাণ কৰিব লাগে আৰু ইমিডিয়েটলি সেই প্ৰজেক্টটো যেহেতু কৰিব লাগে আৰু যেহেতু এই প্ৰজেক্টটোৰ নামত পইচাও যেহেতু চেনচন হৈছে আৰু হেতু কাৰণে তেওঁলোকে লেহেমিয়ে কৈ থাকাটো এটা আটাইতকৈ দুখ লগা বিষয় সেইকাৰণে আমি ক'ব বিচাৰো যেহেতু ইমিডিয়েটলি সেই প্ৰজেক্টটো নিৰ্মাণ হ'ব লাগে বুলি ৰাজ্যৰ স্বাৰ্থত হ'ব লাগে বুলি আমি দাবী উত্থাপন কৰিব বিচাৰো Karbi Anglong angkang akaprek a constituency along kadokabi phaner kep an asai amo kitang saidelo. Lasi United Student Union of Karbi Anglong asong lapen langpher a Howard chirok tawara da tumpen kahumri damsi prabjin pen arpukido a contractor a hin pen kipatang serak jia phan sodak pen kapasini pon pusi pherake rastam to pipen nonjong pirta nang bale. Non malam so poraphan birta muington pon iksina. আজিকালি যিকোনো পাৰ্টি মানে কাঞ্জ জুচ বাইদি বেটো কমলাটো খাইছিলি না আনাৰ ৰসৰটো পাহাৰীয়া কমলা আৰু আনাৰ ৰসৰ পৰা তৈয়াৰ কৰা কাঞ্জ জুচ সম্পূৰ্ণ বিশুদ্ধ কাঞ্জ জুচ খাওক জীৱনৰ মজা লওক কাঞ্জ জুচ Want to increase the productivity of your crops or thinking to buy machinery tools and agricultural equipment? Here's the one-stop destination for your needs. Hanse Agricultural Machinery and Tools Private Limited and Hanse Automobile Private Limited is here to fulfill all your needs. Here you will get 3 wheels auto rickshaw, auto truck, tractor, power tiller, tempo, etc. Facilities and tools available are water tank, 2-wheel farm hand tractor with reaper, H-wheel, land leveler, cultivator, rotavator, hydraulic trailer, etc. For loan facility and further details, please contact at 7002045078 or 9854923592. Hanse Agricultural Machinery and Tools Private Limited and Hanse Automobile Private Limited, Rongkhelan, Difu, Karbi Anglong. আপুনি বাৰু বিশুদ্ধ খোৱা পানীৰ অভাৱ অনুভৱ কৰিছে নেকি এতিয়া আৰু চিন্তা নাই কাৰণ বজাৰলৈ আহিল কাঞ্চ ৱাটাৰ বিজ্ঞানসন্মত উন্নত মানৰ প্ৰক্ৰিয়াৰে প্ৰস্তুত কৰা কাঞ্চ ৱাটাৰে আপোনাক দূষিত পানীৰ ভয়াৱহতাৰ পৰা আঁতৰত ৰাখিব কাঞ্চ ৱাটাৰ Dihina Mopi Puthot Birtalong Wangthulo. MLA Kilik Nangte Bogbom si Bharatiya Janata Party Socheng Mandal Committee Atum Penta BJP Ajakong Ansu Sekache Pherang Jiapan Chiti Niphai Isi Arni Hamren Socheng Mandala Sai Hemalong Joint Extended Amegapa Dopona Birta Kat News Sai Hemalong Birta Nang Pale. Labang so amay long BJP Socheng Mandal Committee amay po Roman Pator pen kachipahem po amay long alhisar po aman pen Karbi Anglong Autonomous Council M Rup Singh Teron Chitong Dun. Lapen BJP West Karbi Anglong District amay po badim Arun Terang Satami Chitong Dun. Mai Cheng Chiaprang Abarim India President Karidang Pranab Mukherjee Kidam Tang Pai Nipai Thom Kepani Arong Kachivoy Juyajok India Det Piaphan Kanhok Thetan Lopuning Duk Chipaklangsi Minute Isia Por Kachikimo Padupon. Socheng constituency arlo Long Thom Ke polling station along BJP along Kiklem Kidam Abang Pubang Pia Tumpen Chetong Si
kewang G MLA kilik along Socheng constituency pen ongdung avot pen pahaisi number 20 wathat langso LAC constituency along Maduabang Pule MLA kilik kecitan dun jiapan BJP at tiket long stami pahaywek nang pupusi laso mai long yem rupsing teron pen lamthe jaipon ang parta kaching thura sai anta claim bon bom lonang party ke pangtang jia sai anta claim pon bom lonang pusi maya long jaipon BJP Ratcharia Songja to ana tumpen sitami ningi sivet pen sai claim pon lonang puta em teron pen jaipon laso pora hut mailong Assam government pen kapang dakpon arunado scheme a beneficiaries of home alo chironsi ingsam jin pen mai pechun pon Dilai police station ke parlo langbuku sarpotiron arong along chiti ni phai isi ajo jirlo apor inut chainong kanghu Rakesh Ganju pu aphan ronga soratum keneblong Langbuku sarpotiron arong along chainong kanghu pen kachingnang check Rakesh Ganju apomen libura Ganju arong Gorali police station Samaguri Nogao district pusi pangthek sidame non amat ki do bom ke piso ke menadim lakijan kar chong arong along si do bom pusi chithan chiti ni phai isi ni ajo jirlo apor chainong ke ponjia phan kapor ia hut ahem photum chithek dunlong long amat ronga soraphan jihang pakpak amat nep cheklo ronga long kang sai padosi bupi jon horbong thom laben tangka kereng sika suripho rap harupho an adaya reng patunang lo pinpur me non ke tuwar ke mesen cheleng puna jok kang hotum varsai ke melong silang buku lapen koila jan ahabar malom chainong bilapen kachupang reng ahor mu ingbo piklo puta hadagara datum chethandur Karbi prime time bangla pon chikang ton paiglo domi thakme kurang thu